салом бинандаи азизи телевизиони Баҳористон. Дар рӯзҳои пуршукӯҳи ҷашни байналмилалии Наврӯз мо низ тасмим гирифтем ки як суҳбати наврӯзӣ дошта бошем ва имрӯз бо иродату садоқатмандӣ дар студия ҳузур доранд бо мо Саидҷон Зубайдуллозода, омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ. Хуш омадед. мехостем вобаста ба муҳимоти ҷашни Наврӯзи милливу мардумӣ ва ҷаҳонишуда, вобаста ба аҳамият ва ҷиҳатҳои ибратомӯз будани ин ҷашн суҳбат карда бошем. марҳамат, калиди суҳбатро дар ихтиёри шумо месупорем. миллати тоҷик дар тӯли таърих дорои ҷашнҳои миллӣ буд ба монанди ҷашни Наврӯз, ҷашни Меҳргон, ҷашни Тиргон ва ҷашни Сада. ва ҳар як ҷашнҳои миллии миллати тоҷик дорои таърихи гузаштаи худ мебошад ва аҳамияти хеле калони таърихию илмӣ дорад ва ин нишона аз фарҳангу таърихи бои миллати тоҷикро нишон медиҳад. ва яке аз ҷашнҳое ки таърихи 6-7 ҳазор сола дорад, ин ҷашни Наврӯз ба ҳисоб меравад. ва ҷашни Наврӯз ҷашне аст ки дар фасли баҳор рост мебиёяд ва аз дури таърих то имрӯз ин ҷашн дар байни мардуми тоҷик ҳамчун анъана то имрӯз таҷлил карда мешавад ва ҳар яки мо шумо аз калонон то хурдсолон ҳар сол ҷашни Наврӯзро бесаброна интизор мешаванд. дар ин ҷашни Наврӯз хурсандӣ, хушҳолиро мебинем ки ин нишона аз он аст ки ин ҷашн дар худ инъикосгари дӯстиву ваҳдату хушҳолию хушбахтиро медиҳад. бале, воқеан ҳам дар меҳвари ҷашни Наврӯз гуфтем ки садоқат аст, меҳр аст, муҳаббат аст, дилҳоро пок кардан аст. акнун ки аз интизориҳои мардум гуфтед, ҳикмате аст ки масалан пеш аз ҳама Наврӯзро пирони рӯзгордида ва кӯдакону наврасон интизорӣ мекашанд. Чӣ ҳастед? падарон бобоҳон мегуфтанд ки кош моро ба Наврӯзи дигар расонад, яъне ки ба соли нави дигар расонад мегуфтанд. ва ҳамин аст ки ҳар як калонсолон бесаброна ҷашни Наврӯзро интизорӣ мекашанд. ва ҷашни Наврӯз ҳам ин ҷашни оғози кори деҳқон аст ва аллакай кори деҳқон шурӯъ мешавад, яъне ки баҳор мебиёяд. Наврасон бошанд, ин ҷашни Наврӯзро ба он интизор ҳастанд ки аллакай ин ҷашне аст ки дар худ хушҳолию хурсандию рақсу сурудхонӣ ҳаст ки ҳар як хурдсолони мо бесаброна ҳар сол ҷашни Наврӯзро интизор мешавад ва дар тан либосҳои миллии хоси миллӣ ки ба хоси ҷашни Наврӯз аст ба тан мекунанд ва ҳар яки онҳо ба худ шеъру сурудҳо аз бар мекунанд ва дар ин ҷашни Наврӯз қироат мекунанд ва ин инъикосгар ва нишона аз он аст ки ин ҷашн ҳамоно бозам агар такрор шавад дар худ дӯстиву хушбахтию хушҳолиро инъикос мекунад, ки аз ин аст ки бевосита наврасон ин ҷашни миллии тоҷиконро ҳар сол бесаброна интизорӣ мекашанд. мехостем фаҳмида бошем ки ҷанбаҳои ибратомӯзи ҷашни Наврӯзро ба бинандаи азиз гуфта бошед. ҷиҳатҳои ибратомӯз дорад, ҷиҳатҳои тарбиявӣ дорад, ҷиҳатҳои ватандӯстиву ҷиҳатҳои худшиносии миллӣ дар худ дорад ҷашни Наврӯз, зеро ки дар он мо нигоҳ мекунем таърихи гузаштаи худро мебинем. мо дар ҷашни Наврӯз нигоҳ мекунем фарҳанги бои гузаштаи худро мебинем. мо дар ҷашни Наврӯз нигоҳ мекунем аллакай анъанаи таомҳои милливу таъриху фарҳанги гузаштаи худро мебинем. ва бояд имрӯз мо насли навраси имрӯзро дар ин рӯҳия тарбия карда бошем, то ки дар замони имрӯзаи ҷаҳонишавӣ мо бояд ин ҷашнҳои миллӣ, ин анъанаҳои миллии худро ба насли оянда боқӣ монем. бале, воқеан ҳамин гуна аст ки акнун ки ҷашни милливу мардумӣ ва ҷаҳонишуда мегӯем Наврӯзро, дигар мо ҳақ надорем ё ки ҳуқуқ надорем ки ин ҷашнро дар доираҳои танг, масалан дар як кӯча, дар як маҳал ҷашн бигирем. акнун ки ин ҷашни милливу мардумӣ ва ҷаҳонишуда шуд, миллати тоҷик бояд ки ҳама сола дар фазои сулҳу дӯстӣ, чуноне ки шумо гуфтед, ва дар як фазои мутантан ҷашн бигирад. мехостем бигӯед ки нақши оила дар тарбияи
وطن دوستی یا که میهن دوستی یا که ارجگذاری همین جشن در چی ظاهر میگردد؟ نقش اویلا، نقش پدر و مادر در تربیه نسل نورس، در تربیه فرزند خیلی کلان است. زیرا که امروز در زمان ما روند جهانی شوی قرار داریم، باید پدر و مادر بواسطه در بلند برداشتن روحیه خودشناسی ملی و ارج گذاشتن به تاریخ و به فرهنگ گذشته خود، باید امروز فرزندان خود را، نسل امروزه جوان را باید تربیت کرده باشند. امروز علاقه ما در بسیار اویله ها، در بسیار خاندان تاجیک میبینیم که در آمد جشن نوروز، در آمد بهار، من پدر و مادر با آغاز به خوراک‌های ملی، مخصوصاً سومنک و که یکی از رمزی جشن نوروز است شروع میکنند و این میتواند که همون دسترخوان نوروزی که در خاندان هر یکی تاجیک آراسته می شود، این انعکاس از اون میدهد که همون نسل نوروز، همون فرزندی همون خاندان در همون روحیه تربیت می‌یابد که همین جشن‌های ملی و مخصوصاً جشن نوروز رو باید نگاه داشت. یا که بطن ما امروز در کوچه ها می‌بینیم که بطن امروز مادران ما، بطن امروز خواهران ما لباس‌های ملی ما رو بطن می‌کند که این رمزی جشن نوروز است. این می‌تواند که از اویله شروع می‌شود و می‌تواند که مخصوصاً پدر مادر در این روحیه، در این سمت تربیت کرده باشند. 6000 سال پیش این جشن‌های ملی رو گذشتگان ما آغاز کردند، گذشتگان ما این جشن‌های ملی رو تجلیل می‌کردند و ببینید در طول این 6000 سال، در طول از این زیادتر، این جشن‌های ملی با همون عنعنه و عنصرهای ملی خود باقی مانده است. این نشانه از اون است که نقش اویله، نقش پدر و مادر خیلی کلان بود، زیرا که همون عنعنه‌های ملی رو پدر و مادر و مخصوصاً مادر در خاندان در این جشن‌های ملی زنده میکرد، آراسته میکرد دسترخوان ایدانه رو و این عنعنه نسل به نسل امروز ما با همین جشن و همین گونه تا زمان ما امروز آمده رسیده است و میباید که امروز هم پدر و مادر اویله در احیا کردن جشن‌های ملی و مخصوصاً جشن نوروز سهمگذار باشد. امروز با تشبث و با کوشش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، امروز نوروز جشن جهانی گردید، در فهرست یادگاری‌های مادی و غیر مادی یونسکو وارد گردید. امروز نوروز را نه تنها دولت‌های حوزه نوروز تجلیل می‌کنند، امروز نوروز را تمام جهان با یک نام نوروز گفته تجلیل می‌کنند و ما با باوری گفته میتونیم که علاقه مکانی اساسی تجلیل جشن نوروز امروز سرزمین ما تاجیکستان است، زیرا که در هر یک جشن نوروزی که در جمهوری تجلیل کرده می شود، مهمانان از دولت‌های حوزه نوروز حتی بیرون از آن می بیان و از این جشن ما دیدن میکنند و حتی گفتن میتوانیم ما که این جشن‌های ملی و مخصوصاً جشن نوروز در جلب سیاحان نیز خیلی کلان است و بار دیگر از این منبر بلند با پدر و مادران مراجعت میکنم که در احیا کردن و در نگاه داشتن جشن‌های ملی سهمگذار باشند و نسل نوروز، نسل امروز را در این روحیه تربیت کرده باشند. واقعا مسئولیت هر یک پدر و مادر در خاندان است که باید که ما پیش از همه در محیط خانه گفتیم که این جشن‌ها رو تجلیل کنیم و عنعنه‌های این جشن رو در خاندان ما نگاه داریم که نمونه عالی آن را شما گفتید که به بر نمودن لباس ملی از جانب خواهران ما، مادران ما، بانوان ما، این نمونه عالی است که باید که در همین ردیف میتوانند که شخصان کلانسال و بزرگسال اون خردسالان را در همین روحیه تربیت بکنند. اگر که ما سر جشن نوروز صحبت میکنیم، میخواستیم وابسته به رمز اساسی این جشن که سومنک است. نوروز، سومنک، این عباره ها یا مفهوم هایی هستند که چنانه که شما ذکر کردید با تجلیل کردن که همه با یک نام نوروز میگویند، پس همین سومنک نیست با یک نام در جشن های نوروزی گرد خانه نوروزی ما، گرد دسترخوان های ما زیبایی را، شیرینی را، لذت را تامین میکند.
این 4 جشن ملی ما به خود طعام‌ها و عنعنه‌ها و رمزهای خاص خود را دارد و هر یکی جشن‌های ما مثلا چی نوروز، چی صدو، چی میرگون و چی تیرگون یک عنعنه‌های خاص خود را دارد و یک همون طعام‌های خاص خود را دارد و حتی یک بازی‌ها و همون ملی خاص خود را دارد و جشن نوروز از جشن‌های هست که در خود عنعنه‌های ملی، بازی‌های ملی و طعام‌های ملی خود را دارد و یکی از رمزهای نوروز این سومنک می باشد و این همون سبزه نوروز سومنک می باشد که این علاقه بینید که ما نوروز بهار میگیم علاقه همون سبزه نیست این نشانه از اون است که علاقه زنده شدن طبیعت زنده شدن زمین در هر یک خاندان کوشش میکنند که گندم رو در طبقه مانده سبزانند چی اهمیت است هر یک آمدی نوروز مادران ما همون سبزه سومنک میمونه علاقه تا به نوروز آمدن علاقه سومنک میرسد و اون رو مادران میکوبند و از اون یک طعام خیلی ملی این رمز نوروز است سومنک رو تیار میکنند که حتی از لحاظ طب هم این سومنک بسیار خاصیت‌های خوبی طبابتی دارد با ارگانیسم انسان و این یکی از رمزها و یکی از عنعنه‌های خاص جشن نوروز می باشد که این از دوری تاریخ جشن نوروز همین طعام ملی باقی مانده است و تا امروز علاقه بینید که عنعنه دست دوره به دوره و سال ادامه می‌یابد و امروز هم در زمان صاحب استقلالی همین رمز نوروز یعنی که سومنک باقی مانده است و این رو هم علاقه مادران ما آماده میکنند و حتی ببینید که در روند آماده کردن همین طعام ملی سومنک مادران علاقه گلدختران جمع میشوند با همون سرود رمز سومنک شروع می شود و حتی کلانسالان و جوانان و خردسالان چگونه آماده کردن همین طعام می آموزانند و همین است که تا امروز همین رمز همین خوراک ملی جشن نوروز باقی مانده است و می باید که امروز هم ما این رمز نوروز رو و این خوراک ملی جشن نوروز رو باز با نسل های بعدی کوشش باید کرد که باقی مونه. بله. اشاره کردید وابسته به بازی‌های ملی نوروزی می‌خواستیم که پرتر شرطید به بیننده عزیز کدام بازی‌های معمولی ملی نوروزی رو گفتن ممکن است و تا به امروز کدام نمودهایش آمده رسیده؟ خب ما در جشن نوروز بسیار بازی‌های ملی داریم. اگر نظر کنیم قریب قسم زیادی آنها باقی مانده است و همون عنعنه‌ای که مثلا در گذشته بود و همون عنعنه بازی‌های ملی که حتی عید جشن نوروز ما در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی هم دیده میتونیم که آورده شده است و همون عنعنه‌اش تا امروز هم باقی مانده. یکی از بازی‌های ملی جشن نوروز که تا امروز باقی مانده است و همه سال در جشن نوروز این بازی ملی برگزار می‌گردد حتی مهمانان از همسایه کشورها حتی بیرون از اون دعوت کرده میشود این بازی ملی گوشتین ملی است که امروز علاقه ما باوری گفته میتونیم که در شهر و ناحیه‌های جمهوری آمادگی به این بازی ملی جشن نوروز آمادگی دیده ایستادن حتی پهلوانان از جمهوری‌های همسایه کشور اشتراک میکنند و اینجا گفتم ممکن که همین بازی ملی گوشتین ملی در همین جشن نوروز این هم انعکاسگری همون وحدت و دوستی را دارد که حتی پهلوانان از بیرون از جمهوری‌های دیگر می اومدند و بازی خود را نشان میدادند و این علاقه نشان میداد که حتی یک دوستی و با یک رفاقت و با یک احترام همدیگر همون پهلوانان این بازی ملی رو با نمایش میدهند و بازی میکنند و این حتی نشون میدهد که دوستی و رفاقت و مهر و محبت رو بین من جامعه به وجود میآورد و یکی از بازی‌های ملی دیگر جشن نوروز این بیشتر نسل خردسال ما زیاد دیده میتونیم این
ҳамон тухмҷанг аст ки ин бештар зиёдтар инро кӯдакон иҷро мекунанд. яке аз бозиҳои маъмули дигари ҷашни наврӯз ин астозӣ мебошад ки инам таърихи хеле тӯлонӣ дорад ва яке аз анъанаҳои хоси ҷашни наврӯз аст. мо ҳатто дар шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ аз бозу тавоноии худи рустаму суҳробу дигар қаҳрамононе ки фирдавсӣ дар шоҳномааш овардааст дида метавонем ва ин бозии миллии то имрӯзам боқӣ мондааст ва ҳатто ҳамасола мушоҳида мекунем ки дар ин бозии миллӣ меҳмонон аз ҳамсоякишварҳо низ иштирок мекунанд. инъикосгари дӯстиву ваҳдату субот мебошад ин ҷашн. ва ҳамин гуна агар назар кунем ҷашни наврӯз бозиҳои зиёди миллӣ дорад ки ҳам дар байни кӯдакону наврасон ҳам дар байни калонсолон ҳамасола амалӣ мегардад ва ин хоси ҷашни наврӯз аст ва ин ҳатто таъриху фарҳанги гузаштаи моро нишон медиҳад ва инро бояд эҳё кард ва бояд имрӯз зинда кард ва инҳоро идома дод. бузургтарин бозиҳои миллии наврӯзӣ гӯштин аспсаворие ки асптозӣ ва тухмҷанги кӯдаконро гуфтед. дуруст аст ки ба ин бозиҳои миллӣ мардуми мо зиёд аҳамият метиҳанд ва намунаи олии он ин гӯштини миллии мо мебошад ки акнун ки сатҳи байналмилалиро мақом кард ба худ. боз дигар бозиҳои миллии мо фикр мекунам хурӯзҷанг, он духтаракон ки бо ҳам мебароянду кокулбофӣ мекунанду бо либосҳои миллӣ мебароянду хурсандӣ мекунанд ва ин як бозиҳои миллии моро ташкил мекунад. боз ҳам ҳамон сухани болое ки шумо дар оғоз гуфтед, ин пеш аз ҳама меҳр аст, муҳаббат аст, садоқат аст, якдигар фаҳмӣ аст. акнун барои ҳифзу нигаҳдории анъанаҳои миллии наврӯзӣ мо бояд чӣ корҳоро анҷом расонем барои насли минбаъда? нигоҳ доштани анъанаҳои миллии ҷашни наврӯз, барои нигоҳ доштани ҷашни наврӯз бо ҳамон хосу анъанаҳои миллӣ ки бо ҳамон таомҳои миллии худ, бо ҳамон бозиҳои миллии худ, бо ҳама унсурҳои миллии худ ки насли гузаштаи мо онро идома доданд ва ба мо имрӯз супориданд ва имрӯз вазифаи ҳар яки мо шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҳаст ки ҷашнҳои миллиро мо бояд дар байни насли ҷавон, дар байни насли имрӯз мавриди омӯзиш қарор диҳем, мавриди амалу гуфтор қарор диҳем ва барои бозам нигоҳ доштани ин ҷашнҳои миллӣ ва дар байни насли навраси имрӯз ин ҷашнҳои миллиро омӯзонидану дар шавқу дили онҳо ҷо кардан, ман фикр мекунам ки зиёдтар вазифаи оила, вазифаи падару модар ба ҳисоб меравад. бинандагони азиз, домони суҳбати Наврӯз васеъ аст ва мо тавонистем ки бо даст додани имкон сари чанд самти муҳими Наврӯз дар Тоҷикистон ва берун аз он суҳбат карда бошем. барои суҳбат ташаккур ки омадед, бо садоқату ирода дар барномаи имрӯза як суҳбати хуби наврӯзӣ анҷом додед. гумон мекунам ки аз суҳбати шумо падару модарон ва насли имрӯзи мо ба худ ғизои маънавӣ мегиранд ва дар ҳифзу нигаҳдории Наврӯз ва арзишҳои он, анъанаҳои он камари ҳиммат мебанданд, ё ки саҳмгузорӣ мекунанд. бо саҳмгузорӣ кардан, бо таҷлили васеъ, нигаҳдорӣ ва муаррифӣ кардан. ва ҳозирини арҷуманд, бинандагони азиз, дар барномаи имрӯзаи мо иштирок карданд Саидҷон Зубайдуллозода, омӯзгори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ. ин буд барномаи навбатии суҳбати рӯз. таҳсияту хонобод бошед.